87.6 Ghetto FM. Ndio kodia speaker wa Senate Kenneth Lusaka enembiego gweketha. Senators removed Professor Kithure Kindiki from the office of the Deputy Speaker of the Senate. Kindiki ni ate oraritaritero obicine u. Na horribly evil process. Na ndio riuga ate bamanto jau. I freely forgive those who have crucified me. Kiugaga goka ugore orabamenere. Harboring hate against them would work in their favor. Barabo bakuga niguo rathithagia makosa ko ya raiso kabera ate Those must understand that freedom includes the freedom to make mistakes. Aseneta chore bakubo barabara lingire kura go kuinga. I respect their choice. Secretary General Anjuri Ncheke Josephat Murangiri ni ate bouma bukinaga. Kwikaba batwaigwa ane atumatumara akaweu ikoneti mwana wetu wa Miru Kithure Kindiki. Chairman Linus Kadhera buriuga ate bamanto jau. Kindiki mukuru Anjuri na aketha kinyakathu kitete batuture akuru Anjuri ni tubati ucoke mureko. Gatuigwa Anjuri ya nyomba yawe atharakore kuga. Mwana uyu mwetu na utionge twimwe guko ukarite gati kaka nene agwara karirite. Adero aratunyiro kwa gwitwa mucemanio ni raisa arega gwita. Tora gaito kuona nabetitia muntu kurea kudhuria mucemanio wa munene wake tikaburi bubwega. Na ndiburira Uhuru ate bakoramba musama kiri Uhuru Kenyatta muntu ata uka ire umusamire mwana kabeti remo atiuragwa akindikiwe ayenjera ni ciakuru Anjuri Ncheke tukare nwende tumwathe unene bukarawana buata Ghetto FM. aya gavana Kiraito Murungi nagwe ni mbiego gweketha Rugono rurwa mbese cia kaoa na kinya mbecira cia mira ni ate aroathithia rukarija rugono rure rwa Kamankura uri utumire kugira muthega ya ng'ombe ende yutakinya ywaregere gukinya gugukara ate Kamankura akara kiwendetero baciari bine nabo mbere ngirai muthega mbeca cia mira na kawaga ikugirwa na waziri Munyari ugaide o mbeca bukonwa burire ana nicio au mbeca nyingi ende ikarega gukinya ate gate ka murimi na mbeca ukila kwina manto yangi ya maingi yaya kagiria mbeca iri kinya na ndi ni untu no kwa arimi cheki urenda Munya na wathithia ate mbeca iu thirikari ninenkere murimi direct kana murimi andikiro seki cie yano kieni ne yaitu kubunenkera Munya Kiraito ariuga ingono cia Kamankura wina cio ti mbeca cia arimi no wina ngono cia Kamankura uriuga u ni untu bwae nontu mbeca ira uana kunenkanira imbeca already cia national government itumia account ine ya arimi na nabanenkaira cheki wia wanenkaira ni ndame check mbeca already kinyelete ikundibira account ine itumia national government hivyo ntukwera ni ngono cia Kamankura no wina cio ni umwe na mtura twita Kimiru aita Okondo ni atana Okondo athithagia Okondo aita akaia kaya ukaitha ndona ni ng'ambe we ni acherire aita kathaikira nde wathiri akathithia ndego ate athaikira thiri akauga kaya ukakajero ng'ambe gwotu ate kumeinde wainio na ndi urira Kiraito ate roko yukinto vya national government etobionania ni umuna kwandewe kuni aite ate ni acherire Kiraito nteto cienu na Munya tote ciomba twire ingi ira buri nacio turi na nteto ite wimo no kuma Meru County ikuga ate corona ikuwatekana ndene Meru umenya antu bamwe bategwitikia mantu jau yani mantu yama urira antu beto ate nandi bakara bakiuga murimo ni jwa Nairobi murimo ni jwa Ome na murimo yuri Meru ana ate gavana Muthomi Njuki antu Meru bate kwenda gwikira mask. It is very uncomfortable kumenya kiuto menyera tio kothio kuringwa ni rukungi akinya gatamba akagukunika uthio twakona na kungi akatukona ga TV ni kekiritwe ni Ninja na Al-Shabaab indi thaino no anginya twikire na tu twari gwikira tukathira udio kaigua kamukunikania muno na nde athithagia ate muntu ndeguo akakumugia muno akathie bantu ari wenga karuta kamba kubeba kinya
kinya mbere au ubwirite kwamba kwira antu betu uria bagagekira muntu niekire gatamba gakunike nyuru gakunike muromo ametho na kinya jo virus ya corona ni gutonyera kirijo ende kanyua na nyuru rio hotspot ya murimu metho ngai agaturathima matigucagia muno kireito gavana na polisi kabo gatumiria rutuiro corona etigaturage niseme hivi gavana ukagiri ukua polisi ikagiri ukua no uria ukagiria ukua ni ugogengwa kinya murungu atitethagia muntu tugwitethia wakaranthu atete murungu ya gutethia go wakunyowe twira mataja unthi we gavana ukandetera menya mwiriga jwenu jwithirwa juri jwangu eti Ghetto FM.